Korang rebur mila leso hari ngeromat langge betar ngare kek sal ang gagicong si Tedung tak tahu saran na ring tuwo man coba man coba man kena rita inga apa si Tedung coba berapa boy pak ganggu yang Tedung kaki pas aku Tedung itu man celing raper yang aja dulu halus saya kata Tedung ini mang kenapa laku apa muntah laku Tedung sering kota di kelakuan kena dia pas ngucap tadi kelakuan pambeng rung hari aki kaki gila tak ada yang masih ngari pak miki nyuruh singku korang mat tak cukup cepa benyar apa sekali mun ngari mereka tak nangkin nyuruh singku nataruh karanungku leceknya banyak pedamat tuli letar ngare kok leso ngare apa mau ngasih dia sering kering lah dia udah turun oleh yo lo luang sekali pada tak tahu ane kalah biar mak pak sudah turun yo ane tak kalah ya pun kalau udah seropu nggak tak tahu ane sekali lebih orang ya selari dengan dangi lencel cok lah murni ngari ya bapak itu pakai ki suruh ngare rebo kalau ada motor tak rengkeknya mbak kok kapan boy lah paruh-paruhan Male boy, bila deki online namun kerokun ngaredin na. Leh, ala ko apa te sadin? May nata kantoro ya te yoyo. Payah. Teh, apa men kaki ini tak bungkan na toro ya te yoyon. Saya nggak pas yung pang te yoyon deki. mang kena gue jalan men tapi pingkoy kasin
Sengko ngalak do na toroy ya teh ya kaki pula na teh benyang oleh na. Jo men kok lu toro yang tang talon tibi men. Ya lah wes teh kor lata ngalak do na toroy teh yoyon. Sego lanjut teh ya. Lanjut rekam men. Entara mo lo dan tak kok telat. Deki mun telat sing kok tak melo berkat. Ya mangkat engko ya. Iya lah mangkat. Kamu pun len. Huh. Siapa ngalak duna toroy nang italon? Ama cuma ngati sadin. Taro karo anu. Duna toroy man ke. Mana ente tigene kala? Teh, kaki may ngalak duna toroy teh. Siapa sing ngalak dun toro ya kaki man? Tadi bagian ki ngaleng. Arya bukti na. Cek nga jadi lang kakasih ngodeun ka kita. Jo man, aja ngalak tang talon. Jelok ngalak ding kaki kok. Tadi bagian kita ngaku kia. Sedang lelah jelah abang tibi re tak tatanang itang talon. Sengko titempuan kaki ngalak duna toro yang wan minta nasi ka sengko teh. Lo tahu kaki yo, setia nemor melarat pakan. Lu man, kaki mitek paranan sini dungkok man. Sering sengko ring ngalak tang talon tibi, jelok ngalak dina. Mun kaki lakala ngalak nang italon na teh. Kaki may natak nang idina bung ka na teh. Udah apa mek di? Bah, kira rokku man. Ngadangin jalan bingkoi pakai reng. Cati kaki ki ngaleng teh. Masih matang ke biti sate na to. Reng kedua rela karta kawan satu. Lah bede heuy saya kata. Iya. Karena aja si ajaran kada kutel. Ya ada kayak mah. Cik mat langgar pah ngerekam mafoi pah tak tek dateng kanan. Pas tadi kira-kira sekal menurut sororeng tu. Teh, Budak apa men? mat langgar kaki bis teh sate na tokar wa. Yang siapa men? Bapas ken tak percaya kaki. Tulen taren di capok budi seloka. Gula apa ya kena aja atau karto. Tulen taren. Ntar bingko. Deki kena jele palang. Cek pernah dilaku atau karto. Ulah. Pendurungku cangke men. Atau karungku. Lah payahku kena dik. Dia beda apa boy? Impah laku atau karto. Cering panakan Bima Jodi. Bukan orang. Ya pak, sering kesatin juga pakai teng madeteng. Madeteng dok dong man. Ila tanya aki dah kesatin je pak. Kaki dah kila tahu sipi. Si kebay madeteng re apa kak? Mang, kan ayon. Engkau imat langgan aja. Itu dulu ngalak duna toro ya. Tak ada awak ketua nongku kan kita. Tetap tak ngaku kia.
Sering lelah jelah bukti na beda jo. Kaki kele tak tataan dengan dina. Ki ngaleng. Enggak yon. Kalau aja kau kelak tonton TV. Titi masalah doon na toro ya, si tuloy katokar. Mat, kaki di salah paham. Ato si marubukan na toro di sengko, man. Sengko naging tak sempat, si makairing Wala na panas. Ya, singko ko tahu ji apa. Sering gele ko kinala nga tela te sa atin na tak tataan ng ji. Bisa ko sa kung hala doon na toroy. Mangka naman titi orang rejek kira-kira ngalak keputusan. Atanya gelu pa bener. Wala na siya di silat, pas nyaman pak makarapak. Kaki boleh kak sadin. Sila tahu nak kena ngudelat din. Ciringan si orengan pahala ko to karato. Diki mong katemuan bi orang pas tak entos padun. Weh, boleh kapi, cek merah medina. Tak todo siya mun ciling aki orang.